tswaletswe mopholoshi pele ga fao a zwikokela o tsene le yena a itla wena a reng a semphete wena ya rategang a re dutse fela metsotsong e leso mepedi fela go itswela go ere ya leso 12 minutes after the hour 10 o'clock a re ya leboga motheletši o motse community radio ge ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamarato re ya go tumediša ebile re ya go amogela ge ka ba e sa le o dutse gona fa go 96 number 3 FM mela ka maoto ka emiša letso go lakela go šaka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro a o gona professor Mremi tloutša baroka o gorogile bali barna a ba gorogile go mentle go senya sebaka prof ke kitimela ka mo wena ka mo we ke mo ka o no tšea le koperana lewe o tamiše motheletše go le gausu mo arteletše go a le gona professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše bagoši ke dumediša baruti baporofeta mangaka setšo ke dumediša batheeletši ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago ke a le dumediša a re dumediša le malome ka kapa re kgopelele tshwarelo ya nako le ke sa swere ke tše dintša emergency ka kua gae magagešo go bereka ka batho nako ngwe no re wa tswa ma o bona o mongwe a e bala mokgwa go hlakahlakana jwale ntle le go senya sebaka ke a le dumediša balli ba rena ba lekgono le kae re gona le tono thoma mola le dumediša ka 11 le tla le tsebagatša and then re tšeng go tloga mo re tle re kong gore molli o mogolo gare ga lena ka mokana ga lena ke mang Thobela ntate ka kapa le ntate Moremi Thobela nna ke nna Lizima Simile ke tswa ka lefatsheng la Gapota ga mmogo le baepei ba dipitša ke a ba dumediša Thobela amen ka rata go dumediša ntate ka kapa le prof Thobela a mmogo le baepei ba dipitša ka lebitše ke Joseph Masemene Thobela ka mo gae prof ntate ka kapa le baepei ba dipitša gore thobela nna ka lebitšo ke Jimmy Masemene ke tswa ke le ka mo lapeng le lefatsheng la Gapota ya re leboga kudu ba gešo re leboga thata a re napeng re nameleng ditabeng re bolela le sesi a kere sesi re kgopela gore o no dula godimo ga ditaba thwi o naporefe tsona ka moka sello sa gago se segolo ke ngwana gešo nna ke lla ka lapa lela la mma malome Moremi ka mogae a gone boroko ene ka mogae a gone khutso a gone lekwano ene le ko morago kwa ebile le makgua a le gore a bile gona ka mogae ene ntwa go makatša ke gore ka mo re dulang ke ga mamaka ene makgua na e ba gona ka mogae ke baratho ba mmaka ka 2002 o tlhokofetse mmane ya ka ba Lasbon o e le gore la tlhokomela ke nna ka mogae le ke ne le ma 10 years wa feta 2003 2004 wa bulukiwa Lasbon gape ya bo mamaka ya bashimane wa feta 2006 2007 2008 wa bulukiwa mamaka
o e le gore o tlhokofetse setlhogo a be a lwala moshimane tse ko gona mo gae a re tsenelela a ya digwara le mamaka and mamaka na a sa kgone selo a e tswalela mara yena o kgonne gore a re tsenelele a re bale le mamaka okay ka 2017 re bolokile mmane yaka wa bo mamaka kwa boraro ka ga bo mmaka ka 2021 ke bolokile abuti aka wa ntshalang ka morago o ke mshalang ka morago sorry o e leng gore le khula ga lona le bile botlhoko kudu mo le gore o tlhokofaletse bogomo so ile ka gapeletsa gore society simolate ganeng la kina go sa magogo mo orongwa di shite mo society tsa gaga magogo a molata go bogomo society simolate bogomo sa ka ke tlo mo bona ke re ka gore a butaka mana go la dia state a dia go small chika a butaka so ke le ke go tlima go ke ba butsa a butaka o tlhokofetse go dira gore ba bona ba ka se ge ba moloka go re le bana ba mamaka a ba re boloke a ba ka se bele bothata ka raba a go le bothata le ka no moloka ka nna e tlisi ka gore tsane le bophelo jana ke tla nya se seng ka thoko okay go ya 2021 go thoma jwale ka mo jarateng go tlo sa ba molata o le lo tse le go dikitima ka mo gae ene le khona le go tselela mo le festereng tlo bala le nna mara se batho ba le go batho ba normal go tshola le nna mara ke a bona ke ba ene bile ba batisha ka selti sa ngwanaka o go le ngwana ka mo mpetse mara ngwana ka shutse mo le festereng ke tla le yona ntwela ke le yona ke le yona na go le khona go le fene na go le sa khone ene le go tlaisha ka thubalo ne tlaisha ka thubalano ene le gona intela ka selti sa ngwanaka gore intela ka motho ke nna lena ile ka mengwe mongwe ka mthalisetsa mme o le ambotsa le bantho ba tsa le ntwa botho ya usheo ile ka fetsa mathu ya se ka mga ke sana ke motho wa monna mo bophelong ke dutse go fitlhelela ka 2022 ke tlo kry-a motho ke nna lena a ke ipotsa gore ntwela a e sa lego so ile le go ntiragalela ene kudu ebile ge ke le mo gae ge ke le gae ntwela ya ntlela le montshega ge ke robetse e na le go ntlela ene go njwale ke na le bothata ba matlho ka thomile ngwa go feta ka August a no thoma e le di-1 tsa August a sa bona ka ipotsa gore ke dinnyane ka gore ke ne le malwetse a ke ne le lona ka re ke ya ditleliniking ba mpotsa le kona malwetse a a tswalelang matlho motho ke nna lena namare mo nna re mara leza e kgona ga lento wena o ra gore nto se ka go tswalela matlho ka ra ka mokgwa ba mpotsang ka gona ke ga tole mo go nna re ke ye mothong wa mpatšhelete ka mothong wa mathomo motho le ke fitlha ke badimo la bobedi ke re ke tlo tlenyaka ya ditšhelete mo ke dinyakang ka ya mothong le gona ge ke fitlha mothong ba mpotsa gore ke badimo ge ke fela ke botsiša ke re gabotse le re ke badimo lela gore badimo ba ra goreng a re badimo ba a re sa le boyaneng dirapeng ke re dirapeng ke thomile go lwala ka 2020 ka thoma go fokola mo mmeleng so yona nako ka palela go ya dirapeng ka thoko sa ya ne le nna ke tlhagolang ko gae ke nna ke šetseng o mogolo ko gae so ba mpotsa gore nyaka ke felentse ke ya go tlhagola a ka sebele bothata ka re go njwale ka gore ke boneng ke duelela sebona gešo ke tla kgopela yena a nkgape dirapeng so ntate moremi le malome ka kapa ntwa go kweša botlhoko ke na le bomalome ba babedi bomalome ba e leng gore ba tseba gore a ke bone bomalome ba tseba ba le gore ga mo gae a re iketle go tloga bonnyane ba ka se ke no iketla ka bonnyane ba ka ngwane le mmona mo gausi le nna mama ka motlobetse a ne le 3 years ska isha pele gole a re ele tsona re gone go thuša ile ka no gapeletša gore ke be motswadi mo baneng ba babedi le ba bona mo o mongwe tshela ka morago o mongwe ke lasbon mama ka motho o tšane le 3 years ke tšhofile le bona ntse ke dula le bona re dula le manaka o le gore na re tlaiša manaka feletša tswele ka gae ka tšhala ka mo gae malome ba tšea ngwana gešo o monnyane ba go dula lena toropong la butaka ge ba dula lena toropong wa dira gore malome
a patediša a buta ka tšhelete ya transport ya go iša ngwana sekolong mo e leng gore ke gate ya gage ya go mmerekong. Nna ne ke phela lefatsheng la Neila ka nako ne ke be le ngwana go se ngwana ka kwa 2015. Ngwana wa gešo ke ne le gore e ke ba founetse lo mongwe wa mmane ka go dišitše ke mmaka mama ga ile ke wa tlhokofetseng ka 2002. Ngwana wa mmane ka kgona go mfounela re sestere ne ke kgopela go romele Josi tšhelete ya go kera. He bothata tšhelete ya go kera ka re mmalome ba gona ra gape mmalome ba re bone a ba le tšhelete le mmalome ebile ba patediša Josi tšhelete. Wa tsile ka kwa botlhoko kudu ke bola le ngwana wa gešo a re mo gonna re tsa lezile go ka no nreka le ge ka ba lo tša ka ga tša go apara tše pedi e ka no re ge ke tlhobola ka tšhentšha awa ka no ipotša gore awa ene bale ke ekwa re ngwana o thoma go ntshwenya o thoma go ntirang ka 2016 ke tlo founa mmalome jwale le mama a ntela mo ditorong ene la mafelo a etla mo gonne le gore o kwatile o re ngwana wa tlaisega ga founela malome ka motlhalosetse jwale gape ke lo lesolso ke re ba tlotse ya ngwana ke ba mmuša mo gae ya be le gona go bueng ga ka gae so ke le go ba gae lo tša ka tša thoma go tlhakatlhana ka thoma ka lwala malome moremi ke dia le di-miscarriage tše dintšhi mo e leng gore a senke ke no kry-a le kalafi last ke dirile 2 ya di-miscarriage ngwago ke dirile miscarriage o mo 1 ngore setse e le miscarriage e me 3 e le gore ke e dirile go njwela morago ne re kgopela le re thušeng malome ka kapa le ngwane wa mmane ka ke bolelang ka yena ke ena le gore lo tše a tlile ka mo gae wa di bona lo tšeo gantši bana ba le ga ba tlile gae ba tšhaba le go gore bala ka gae le ba ba gešo ba o go feditše matric ngwa go feta le ge le gore a o phasa gabotse o gantšhelang ka morago yena a ralokele gae o dula le ga bo mosadi ya gage nkore a go ne ntho e le gore ke bolela le bona a ba nthušile ka seilo ene ba bona gore ke a tshokolola ke nna ke support-ang ka moga ke diantho nngwe le nngwe mona le gore le ka di-society ding a ba nthuše a ke ne taba go ne gore nka tla ke ba patediša di-society ke bana ba mma ke nna o mogolo ka mo gae le bo malome ka moka a ba ne taba ke gopola la stena ko matlhoka sala gabotse ke bola le mogatšama le mo WhatsApp mogatšama le me ke kgale ke ba kgopela di-copy tša di-parcel di-certificate ba ntima ka tšona so e le gore malome a ko monnyane last day a betha ke stroke ke le ka re ge ke tsoga forogo ke kry-ile voice note ya mogatša malome a ka anrometše di-ID tša malome monnyane ampotša gore malome monnyane o bethile ke stroke nkgore ka kgona go bona gore kore nako ka moka e ke re bamphe di-copy a ba nyake ka tšona ande ge ke re ba nthuše mo di-society a ba nyake ande go tloga kgale bo malome bona ba sene taba le rena a ke tsebore gabotse go maybe go ne le ntho e leng ke le ba e lwela le mama ore jwang ande nna re ba bannyane nna dilo tse ba di lwelang a re di tsebe le dilo tse ba re tlaišang gong jwale re palela ko go a dirape go ne le dilo tse le gore bo malome ba di dira ba ya bathong ba diang ande le nna ke le soko mogolo ke a emelela ke ya bathong ba kgona gompotsa ntho e le gore bo malome ba e tseba la mathomile ka romela voice note ka re ke motlhakisetša malome ke mmotsa gore ke gona tše pitšeng tše kgolo a re mo go nna re gape jwale mo pitšeng tše kgolo re tlo sheka mose a ke tsebe le gore go ne le se le gore ke se lebetse bana ba gešo ba tla eda re ya go leboga banna ba gešo le eda kae tše se sa rena di boletseng ke dinnete ka moka tšona as bo malome for nna a ke sana malome cause a gona ntho e le gore sala ba re thuša ka yona ever since batswadi ba rena ba tlhokofala even le phone call ya bona o leka bjang so la nako nna ke dulang gona ke nna ga bo mosadi ka gore mo loreng ke a bereka a ke bereke gabotse ene ke gale le gore ne ntse ke romela di-CV mola ke bereka mo saloneng a ke gole gabotse dirumo tša ka go setela datura so ke na le nka no re ke na le 2 years ke nna ga bo mosadi yaka so and now ne le ntho le reng ya tshwenya e dira eng ke dutse gabotse rena ba re palelwa fela kore re tle gae ene tšhelete yona a e dule ka mopotleng a ke nyako bolela maaka
ke a tshwara tšhelete ntšhi ene le nna ke tlo re ke tsoga go sasa ka iputša gore ke dirileng ka tšhelete eo o ka ne kgwetša le gore ke nwele bala ka yona ke ntho e le goreng ke e die tšhelete yona ke a tshwara e no felela mo lema ke tsebe gore e ya kae ke a bereka montshegare bošigo di-weekente ko letša ke dj ko letša ko kry-a tšhelete mara gore yo ya ka ya ke tsebe so ke mathata le gore nna ke tlhakana le ona ane le gona gore re se ka tla gae a ke nyako bolela maaka gore ke palelwa ke eng gore ba nthibele gore o dialang cause go ebile go ba le funeral e nngwe ya ka mo familing ne tsantse ke tlile and ne ba tseba gore ke etla ka moka bona le nna ne ke ipoditse gore ke atla mara go ba le ntho e le gore ya nthibela gore ke se ka ya gae ka namba ka dula so ke fetša ka gore yalo ba ka mo petšeng tše kgolo ke a leboga ne re no kgopela thušo ntate Moremi le ntate Kakapa gore ba re thuse and re tlile mo ka kgolofelo ya gore thušo re tlo e kry-e ke senya kere ya ya a re di mo warra gore ke DJ ka mo DJ manna ke nna Dakofi nko ishe ka mo DJ ke nna Dakofi o DJ Dakofi o Dakofi wa betha ye ya ya je se se a ke la botaka ba di butseng ke nnete ka moka ka ga ya ona a gona boroko mathata fela sentse ke firitše matric dilo di ntsamela ba botse mebereko ya pala ke zamile go apply sekolong o swana pala a ke tsore bothata ke so be ke na le bothata ba gore e ke le ka tlaseng ke focusitše o na le ntho le gore like and this step ke kgona gore ke focusitše so mo go lena ntate Kakapa le rera as a teacher e sa go seo a go sure why kona go lebella play ke for 5 minutes sa tsore go dira langa nna so nna be ke kgopela thušo gore ke tswele pele ka dithuto jaaka ke kry mmereko gore kgone go thuša ka malapeng mo ke thuša go gona ke buduša lapa le la mma ntho e ntshwenyang kudu-kudu ke gore ke ne bo malome ba babedi mara a gona ntho ba direlang e kaone se se ya ka o theletše ka kokwa rena so yena kokwa rena ke ra gore malome o nyetše pele ga gore kokwa rena nyale a tlhabiša mmage so ke nagana gore tabe ya gore se se ya ka a lolesweke ke tswana taba tša gore malome a nyale pele gore mmaga a tlhabišiwe ke yone e bentshwenyang ke felela alright re ya ditabeng jwale se se foufaditše keng a ke tsebe ntate Moremi ke no re ke tsoga foro batho ka ke makala batho ba nkgotse ba re matho ke mare di mane mo wena ke kgona go bona nyana alright o foufetse ka ngwaga mang ke foufetse last year ka August ge o ya di doctor ba re problem ke ke sukiri o ba rone sukiri o thomile go tsebaneng diagnose ya gago ya gore wena o na le sukiri 2010 ka 2010 alright o bo berekiša treatment ga botse ka mokgwa ba go fileng go ya le ka mokgwa ba go boditseng gore o e šomiše ka gona ne ke berekiša ga botse okay ngwana gešo se seaka o nkwiša bohloko gobane ke wena o tlišago ditaba fa ba ba bonang a ba di tlišine ga geno ke kolo gore go bile le mahu go bile le mahu a mantši ntate Moremi alright a re thome ka lehu la mmane ago mmane o jile keng
mane na lwala mo e le gore o lwetse go fitlhelela ebile a palela le ko o bolela ke nna le a re a bolela ka mo gae ke ba tlhalosetsa gore o reng Okay. Makua ka moka ke mang wa beng a tšea kgato e kgolo go phutha batho ba ke mang o ileng gore o be a bereka too much gore a phuthe batho ba ka moka ke wena ke mama ke malome ke mang wa ileng gore ba dira dilo tse ka moka na ga tsona ke mamaka before to tlhokofala a mathomong then a morago ngwana mmanaka ke ena a bolokileng mmage a butsa ka o bolokile ke nna ka ditšhelete tsa ka tsa di-society mo e le gore ile ka gapeletsa gore ke molate bogomo ka re ke re malome a ntatele ena ka gore ba re go nyakega gore go ye go tseiwa mo ya gage go se o latile ke batho ba mošara malome o la re mo go nnang fetola gore ke mo tšhelele petrol ya 2.7 ene ge ke re ke a lebelela a ke ne yona tšhelete ke ne le yona ke ya go bereka funeral a butaka okay ke go lo bolela ka taba ya mamago ya gore mamago o katilwe le felleditše bang taba e ka yona motho a re ipile mamaka ile ba mo tshwara mara nna ka mamaka a dula cause mamaka o dutse 2 weeks mošare ka be ka bedi mamaka a bolokiwa le setse le gore o buile pele mamago o katilwe a le kae ka mo gae o katilwe e le molwetse a re go fetša go katwa go feta matšatši a makae ya robala go fetile 2 days cause ne le mokibelo go fetša ka di 15 March ba re tseneletse ka mokibelo ke sa plan le di 13 gore batho ba go tsena ba katile mama nnoši goba le lena ba katile mama a le one cause nna le ke ne le bana ba ba gešo robetse o ne sela le festere ka kamoreng ya ka a ya ka kamoreng ya mama ga ne ke nako le gore ke a mmona ka tse o šao a ntšhalang ka morago ra ketimara ka nedido ra go ba bitša ge re boa ra kry le gore setse a feditše mmereko a tšhaba o tshetse a butaka na robetse mo lefestere ka re ke gopola ke tšhaba go boela ka gae ke ba botša gore nke etle ka mo a butu ka rone ditaba motho a tseneng kwa gae ne re robetse ka mo kamoreng re feleletse re le bana ba mama so a butaka ke ana robetse gausi le lefestere so ha tshela o tshetse a butaka motho o re bethile ka mogato ka moka rena re mmonisetse a feditše a etswa ka mokamoreng gore ke mang na re sa mmone mara lucky enough o la ra etswa ka mogae a ya motseng o mongwe ko motseng o mongwe ba mo kry-a before a dira dilo tše ene ka yone line ya ka mogae so ya be le gona re tseba gore ke mang okay kore banna ya lefase le o ima kudu ntate moremi ka gore o kata o le balwetse kore motho o mmona gore ke molwetse kore banna o no mokata kore ene ne le 2008 mo ka 2014 o tseneletse mogadi wa ka gona ka moruming ye a tseneletse mamaka a re ipa mogadi wa ka ne mogadi wa ka ne le motswetsi yona nako ewe so ke ntho le gore le nna ke phela ke tshubela bophelo baka ka gore ebile go njwala a ke bone le ngwanaka e sala o monnyane e le wa ntšhalang ka morago o phela a etswa a boa mašego ge e setse le gore motho o tsena ka mola ke ne le ngwanaka nna ngwanaka ko monnyane batho ba mola a ba tsebe le gona ke phela ke tshogela bophelo ba ka tšatši le lengwe ke re o tlo dia tša di dirileng go mamaka le ngwetse ya gage a tla feleletša ka nna šiba malome kaka a re leboge magagešo a re lebogeng ditaba tša lena di koša bohloko ditaba tša lena di a šokiša kgaetšedi ka ke kwele o bolela polelo ye nngwe o re ka kua mabitleng go ne le dilo tše di dirilweng ge o ya bathong ba go botša dilo tše di dirilweng ka kua mabitleng di dirile ke bomang sorry malome ka kapa ke gopola mo ke tsamayang ba mpotša ka dirapa so moga tša malome ka ne le ena motho le gore ga ditšhikong morago kwa ne ke šara dilo le ena so ile ka mo founela ka mmotša gore ebile ke nako ke tlo ba botša ka voice note gore ke rometse voice note moga tša malome ka ke rile ke motlhalosetša ke re gape ba le tshwanetse ke ye dirapeng ko di ka serapeng sa koko ene ra tswela le josi wale sa koko se re timeletse se re se boneng ke sa mama moga tša malome a re ngwana setse ge e le gore o nyako phasa ke kgopela o ye
segolong ka gore ka go dirapeng ka kwa batho bale gore motho le gore o tseneletse family ge re ya ko o ya serapeng ko dirapeng ko ya go di gore motho o kwa ntongwe le nngwe go njwela re pala le go tsena ka dirapeng a re sa kgona go tsena ka dirapeng mola e le gore ba re le pholo ya ka e ka ba gona mo go se ke tšheletse ka mmago mmaka so le palla ko go ya ka mabitleng because motho o a leng gare a fetšang bakhu ba ga bolena o kwa ntongwe le ye nngwe ye le bolelang ge le ile ka mabitleng right ke a leboga ke boletše le mogatša malomago mosegare ya frogo gabotse because I think it was around past 9 so mogatša maloma bana bakhe o positive kore o positive ke bolla ka kore o friendly ene ebile go nna o tlogile a leboga ngwanoki kudu gore mafelelo ba tlo kry-a thušo ene le rena re tlo kry-a thušo lebaka la gore ke bolele le mogatša maloma bona ke gore kapa ke nyake mogatša maloma bona ke gore mahu a boletšeng ke a ga bommage and then go ra gore go nyakega bomang go nyakega bana ba kokwa ge ba lapalela la ga bommage ka mo go tlhagang mahu a mantši ka gona okay ka mo re dula ka mo mahu a bang ka gona malome ka kapa ke ga mamaka and then ga mamaka a sekgolele ga bo mmago mmaka ga nkore ga ga gešo a sekgolele ga kokwaka mara ke magatše gore mahu a e ba gona ba tliša ka moki ka mo gae ko peleng kwa ne bothata ne ke sa le ngwana mara ka emapele sese ge go ne lehu ba boloka ka lapeng la mmago ba bolokela ka lapeng la mmaka a ba boloke ka lapeng la bo bona ba bolokela ka mo gae ne ge ba fetša ba lo tsamaya a go le ntho ba e diang ba no ba tlogela ba sebile taba ba no tsamaya emapele ke bakhu ba ba kae ba ba boloketseng ka mo ga geno mo more than 5 kgwese go tsamile 4 le ka butša ka ke 5 so ke gopetse mogatša maloma a bona gore ba tle ba sware founu ge re ka banyaka and then o ile ga gone molato ga ke tsebe gore maybe 5 minutes or 10 minutes re ka kgona go kry-a maloma a bona re bolele le yena kapa mogatša malome a bona re bolele le yena motlho mongwe malome kapa mogatša malome ba ka re fa se sengwe kapa ba re fa tlolola go se sengwe mabapi a kere motho molome ga a tlhokofetse o bolokelwa ga gabo ga a sene motse o bolokelwa ga gabo so ntho e dirang gore ge bana ba mokgekolo ba tlhokofala ba ye go ba bolokela ka lapeng la morwedi mara batho ba khibanele ga bo bona ke eng mohlomong malome a ka fetola bokaonenyana ka re ke gopola ka 2017 le setse le gore ke o mogolo ka botsiša ka re kganeng ga botse wa e le gore go ne le mago go bolekelwa ka mo gae nna le a butaka before to tlhokofala malome le re fetola a re sesala manalla ka re ke lena na dula lena after malna gore a tlhokofala o le go bolekelwa ga sesage ene mola le gore bile mmana ka West Party na nyetswe la bitsa ka Radebe na se tsa bitsa ka Moreni la bitsa ka Radebe mara go apele tse gore a tla bolokelo ka mo gae ke ya mo morago ya mafelofelo ya maloma molle ga bota e re ba sa le ka go lokiša taba founa ka ya moroka yeo ke nagana gore e tletse re lahla tseleng bana besho ke kgopela gore le ntheletšeng ga botse ne wena o dula ga bo mosadi o ne mengwage mebedi o dula ga bo mosadi ga o bereke ga botse ya kwešišagala o DJ da coffee o mixa metšhini o biniša batho ba kwa bose ba bina ba itswa magago ga bo bona go fetša go ba biniša ba ya ga bo bona wena o ba biniša o sa tšwe ga geno le go fetša go ba biniša ga o e ga geno warra ke nyaka go lemoša nto nngwe ya gore motho mongwe le mongwe o tšea mahlatse ga gabo taba ya gago ya go setle gae a se yona
go sa kgathale gore na o tshwere eng kapa ga wa tshwara eng lapeng la mmagono ya le go sa tshwara selo wa fitla wa lla dillo tša gago tša go tlhoka mebereko le go tlhoka tšhelete gonjwele ke kwa o le gare o sola maloma go gore ba kgona go ya go ba gona mola ga bota ba se ke batla ka lapeng la geno wa ile le gore le wena ga geno ga owe so go ra gore wena a o fapane le bo maloma go ka gore le wena ga geno ga otle so ke nyaka gore o lokishe taba yeo ya go setla gae wa rra as long as o ka ba le ya go namela fela o swantse o ye gae ngwanesho le tla ja se se le ngwana le se kreileng ka gae mara o tlile gae ya o ka napa wa tsena mo malome ka kapa malome o ka re o ready malome go ke mga tša malome o le ba babedi re a leboga re ne batlogolo ba lena ka mo re a le amogela go Motse Community Radio lena go ke lena go lapitseng kgolo nna ke lena morwa motšha maubane ke tsamaya le Professor Moremi mo re thieditše mathata a ga bolena mathata a ga bolena bana ba ile ba ausa lena o a hlokofetšeng ba bolela gore ba hloka thekgo go tswa ka lehlakoreng la lena jwale ka batswadi ba ba šetšeng le bona le a hlokofalelwa malome la boloka ge le fetša la no phatlalla la senya ke go tseba gore batlogolo ba swantse ba tlhapišiwe batlogolo ba swantse ba keriwe batlogolo ba swantse ba phele jwang ya bobedi ye nka kgopelang gore le tle le gate godimo ga yona mokgekolo mmago malome o ne le motse mo e leng gore ke ga bo malome e fela bahu kapa batho ba lapa le la ge ba hlokofala ka moka ga bona ba tšeiwa ba ya go bolokelwa lapeng la kgadi jwale potšišo ke gore ge bahu baki ba tšeiwa ka mo ba swantšeng ba bolokelwe ka go lona ba išwa lapeng la morwedi e leng mo ditopo di tswang gona ge di ya mabitleng molato ke eng le ka no ya raba yeo malome ke le maloma bona a šala go mma o bona ka morago ya ga ke tlhaloshe taba ye ka mokgoki a ke tamiše ke le pele ke lebala ke tamiše mokholo professor ka mowe thobela a tswa ke rata gore ke tlo leka ka matla go araba dipolelo tse ka moka ke di tsweletše go mara ge nke be go kgonega go ne le nako ne ke tlo kgopela gore a ui ruri batlogolo pela ga Professor Moremi le pela ga setšhaba ka moka se setheditšeng ke moka lano te popa ngatana ya gore ge re fihla kua le tlo bolela ditaba ene tše le gore tše ding a se tša nnete ke tlo leka go kitima ka lebelo ke dire kgato ka kgato gore ke nka di tlo kgona gore ke tere kgona go fitlhela taba tse sa mathomo bana ba ka kua ba dulago malome monnyane wa šala go mma ka morago ke yena wa go nyaka stene seo e le ge go thuseng teo o tsile go ne le hlakahlakano e rile go fela nka se go yona a be le gore o ra ke nyake le bana ba kgaitšedi stene ba dule ka kua nna be ke sa le mosakane ko be ke sene le motse ka re rena re golela ka ga bomma ke re golela ga malome jwale re golelang ga malome nna nako e ntšhibe ke le mo makgweng ke sene selo kua gae jwale ye le gore malome ba nyakela stene ba dula mona le malome o wa go monnyane o ba bolelago ka yena be ke o nne be re ne le ena mo le bona ba etse ba tabeo ene ka moe ge ba nyaka stene se se nyakiwa yena moratho ya batla tša gore ka mo ba re ke ga mma ba era ko kwa bana ba re ka mo ke stene sa mma e leng stene sa mma okay a gona bothata ka gore go ne le
o gona go gontši ka mo baneng ba mmarele ka moka jwale ra senya go tlhontse re tlhontse re ya kwa ka yone ka gore ditshele ke ntwe le gore ya mpalela so lo tšintši be ke no fo khomolela ke no ra a go metaba modimo ke ena tsebang tsohle ka moka jwale gore batho ba tswe ka mo wo sesi o a dula se ka bolela ka sesi ka re sesi ke ka mo a dula wo ntwe mane a bona lebaka la re ba tswele ka mo ka kuwa ba re reela ba re ke ga kwa bona ke ntwe e fetšang go dira go jwale sale go no nyakwa stene wana wa giwa wa tlogela re buetse gae ka moraga nako ngwe tella gampe re sa dule gae rena re phela mo magwemo re ya ka nako ene re sa robale re thomile go robala ka moya ka moraga menyanya ka 2012 o tloga mo ra boela morago be re le batho ba e le goreng re šitwa go tlagae ka mabaka a le goreng ga laole re sa kgone go tlagae ene mola le gore mane a bona ke yena ba šetse le bona a ba hlokometse a di a bonetse ba gore ka baka ra ke bana ka re ke yena o te thaopa go tloga mamane a bona re e bea gabotse ga re aua ga re ke bua ke sa ke o dula gae ka ra ke bone ntho ke duletse mo ka ra ke bereke ko hlokomela bana ba sese and then le gore ke moka a ya godimo lefase le bona ba lokiša taba tša llo tša disasa le taba tša ditšhuana ka re ba gola tšhelete ya ditšhuana batho ba le gore ga bana batswadi ke go dula ga ena ka moo ke ka lebaka le go le bonang ba tswetse ka moo ene ka moka mahua ba tswetse ka moo and then motlogolo ga re no tloga re no bolokela batho ka moo re no tloga and then ke moka re no tloga ka mogo ka moka instita le bona wo ba reng ke Jimmy Minisha choir ke conductor ya choir ya ka kerekeng so bana ba ka moka be le masione ka moka so be re no ba ka re ka se ke tswa tsa gore a wa ke moka ka moraga matšatši ge go ne le leku ba ruti ba tlatla ba gasha ge o seno poloko e feta pele diaparo tša mohudintšhiwa ke taba tsa re ba tla ba tlo a gasha pele go diriwang pele go a bua diaparo e be di bereka go yala ka mogo be dilo tše be di bereka kana ka kereke e be le masione ka nako e wala ke puša bohloko ke ge le gore ba no re no boloka ra feta ra tsamaya ra tlogela go lulwang e be di bereko ka sione go gašitšwe go fedile a wa go ne bothata ke ka mogo bo le begile ka gona ke ka mogo le tse be bereka gona ene tabe nngwe gape mokolo ntate ka kapa le mokolo prof eng kušang bohloko gore bana ba go ne le tse ba sa di bole ke o ne le mo ba sa le botse go nne wa tseba re duma nnete go tloga ka ngwana wa manyage wa mafelelo ba reng ke Maria ngwana owe o ba jitswe a le kwa ke Mapotla a le kwa Mapotla ke nna ke bolokileng batho ba o ka moka re tsamaya ka Toyota Corolla ya panel van bana bao koloi ye be e šitogile heshe ke nna be ke ba lata dimušareng ke moka bana ba bolokile ke nna ge e le gore ke moka gone o sekgole ga ba sepela ba ya go kokwa bona e le go maatša malemarena ba ile go botšiša batho ba kua ba e le gore ba tseba dilo gabotse ke bohloko thumatše gore ba bolele gore bana ba ke moka mmamang ke yena ba bolokileng Toyota Corolla e le goreng ga e go gomjale ba ya itseba ke yona e be e rwele lapa leo la sesi go tloga mathomong ke nna koloi e be e sepela ke bakuba ba laiswa ke rena be re bereka mmerekong o fitlha ka moku wa mafelelo wa ka gae ke rena re thutse re berekile be re le mo ka moka jale o koša bohloko ge ba ile moe ba ile go bolela dilo ke moka ba sa di begako ba sokola bana ba sese le rena bomadi ba be kore a re kgone le rena gore ne le mo re sokola gona mo re sa kgoneng go dira selo le rena re bagakane re jwale ka bona gore jwale re dire jwang re no ba di bethule ka kgakanelo re bethule ka kgakanelo ka gore re rera gore e tlamehile re tswa ka difate mare go mma o ne ntho e re e dirang molato wa rena o mogolo ke ka baka la gore re a rera mara a re kgone a re emelele lenyalo la mmalapapa gape gore bana ba tsere selo ka kwa bona le rago la bona ba kule rena re re ba tswa go ne le polelo ya gore o ka re papa gore na sa hlabiša mma gore ena ka nako jo rena re yetse re hlabišitše
tabe ya tswelela jwale batho ba ba itsebang ga botse ba hlokofetse ka moka maatjama le marena kua gae ga e tsebe ga botse ko sena o fihlele gore mma gona rena re le bana re gona ga tsebe gore batho ba banyala le sebukang le rena se re seba kore papa o ntšhitše dikgomo a ba itsebe bana ba ntho ba itsebile ka rena ke rena re ba boditseng yona gore wa tsa ko kwa lena o ka ba re ga se a hlabišwa re itsebile ge re tlo hlabiša rena re nyakišiša gabotse ka baka la gore o ka jale go sene phetola ya maleba ye re hwetšago ke botlhoko ke bona bo e le goreng dilo tse ka moka di senyega go ne go ba senyegile kana mogo and ge e le gore nnete le gone jale re sa e nyaka taba e gore gabotse ke nnete naganela ge e le gore ge gona re kgone go e lokiša gore dilo tse di sa lokong ge e le gore mathata a leng gona a thibelwa ke yona taba eo and then re kgone go hwetša thuso le rena re e lokiše taba eo ka re ge e le gore ke yona e le goreng e ama dilo gore a re badimo ba ga masemene ba lla gore bana ba godile kgore e tletše mara ke moka a gone le kgomo e tee e tlileng goba mohlobolo go diragetšeng e nngwe gape tshwarela ke le ka gore ke bolela ka lebelo tabe nngwe gape ke nyaka go bolela ka bana ba ba masogana ba be ba le mo ba dula mo ba tsena dikolong bana bao ke kwa bohloko ga ba re bana bao be re ba patediša se gore ke tšhelete efeng ye bana bao re be re ba patiša ona ka ba bana ba re ba patiše jwang e le bana ba sesi ba dula mo mola ba latile ke rena nka lata bana gae ka re o ka gona tle ba tsene sekolo mo go tloga mo ka thoma ka ba patedišanang re tšere mothomo re motšereng re tšere lolo re motšere yena the late lolo wa go hlokofala moragonyana re motšere ra tlamo ngwana sese a tsena sekolo e ntse be re thotha mo re nyakana le lerumo mo re ne le ena a tsena sekolo tlhanatlhana ka morago moratho ra thoma go losiwa ya tsena ke moratho ra thoma go bakiwa go tse re tšere bana moratho a re tšere bana re sa mo reriša ya be le gore o go tloga ga ka lesogana le boela morago a tsena sekolo ko high school le bana bake nkebe ba phasitše matriki ka moka bana ba kare be ba phasa go swana ka moka ba le ba bararo le baro ba ka ba babedi jale e be le gore ba sepela ba boela morago ra e tlogela ka re be ke ntotsa ka re e be re le gore ra re nyake ditshela ra e tlogela ra buša ra tšea jose yena a leng ka mo studiong a tla mo gore kana sa tsene sekolo mo kare mo dilo ke tše ntši tše di diragang tše le goreng a kgone go ba kgausi e le ge le re leka gore gampe ka ngwaka mo baneng ba sese go be le wa fetša go sekolo gabotse and-e tla re mola feditše re bone gore na o tla diretswang ene o kweša botlhoko gore jale ge e le ka mogoki ge e le ka mogoki e bataba tša gore aua bana ba rena be re ba patediša be re sa ba direle selo tabe ra patiša le lehula lolo gore e kweša botlhoko kare tšeo ba di bolelago tša go patediša mahu tša eng tša go patediša bana go wa tswa go kweša botlhoko bana ba sesi le ile pela ga batho ba bagolo le ile pela ga dimilione tša batho ke ditheditseng lenanong la dipitšeng tše kgolo kana gore e le ya kwa le ya go bolela maaka le sa bolele nnete ke tlo kgopela go bolela ge nako e le gona lezi re go gope maatša maloma go gopetša re o ka gone re go tšee o tlo o dile mo gore mo re gausu re sametše clinic o kgone go ya clinicing ka segausu ba kgone go bona gore ba dira jang and if o kgona go transfera o transferwe ba ile kgona go checka matlo ka ga ile gore o diabetic maybe maatla ga damagile ke taba tsa re o diabetic mara re sa khotse karabo ke ga kae re rwa dilo re re fitla mo re tsamile re bolela ge re fitla kua ga o gona o ile mmalebitse o ile speed pen malome sale le tla leng mogae sale le tla leng mogae re ne le 3 months re sa tlegae ene le ge le tlile nna malome anke ke le bone le ge ke le gae motho a le bonang ke koki utla gore ke bole kwela boragolo a sanka ka le bona nna because uncle re ya ga re ya go hlola re khwetša ketwane e lile o se gona malome go sha bohloko re khwetše tšong o ke barkemang o ke koki a ra ka strate mama a gona hospital a go re nka tsamaya ka tlogela koki so jale e go sha bohloko gore le ye radiong ya setšhaba le fihle kua le bana ba sesile a sokola
mo di bileng ka se lengangisi le rena re di jale re leketsa gore re thusana le lena mara tshumka gore no pala ka baka le mabaka a ile gore le rena o ka re tlimile matso le matso ga re gone go dira se mara e se gore le leng tlo alright ka dilo le lena ka le gopela thuso go bile le mafu and a ile gore a sanka re no emelela re no nya kishisha re no wata tsa gore go tso go fetse ke moka a re no re a re emela ro nya kisoro wa gore batho ba feta ba hlokofala malume malume ka lebaka la nako be re kgopela go tseba gore ba re botsa maka kae ka gore ge re ka fela re tswela pele re sa tsebe gore maka ba re botsang a kae re tlo kry-ele re ba thuša godimo ga ona maka ao kore le kane gore ba bolela maka ka taba mabitla ba bolela maka ka taba maku ba bolela kore re tlo kgona tseba gore re eme kae ke a leboga wa bole a tsemoko le malume o be ke dile ka re a le kwagala mara ke le puele re na le reng all right ke re tsobe le gausu le radio re le founu okay re bele ke mo founung ke pela ka kwa re ga go ne le feedback e sa sepela ga botse re khopela tshwarelo fa a gone molato re ke khopela go no tsena a go tshile monna ke khopela go no tsena a botse ke a fisha ga lwa tameng ka studiong mogatša malome a ge ntate ka kapa ke dumedisha le ntate moroka ka mo moroka ga golo thobela le kae mama re gona le kae tlo re gona bana ba gago ke ba bana ba ka ke ba o tlo wa tsa mo ke le mo pelo ka e tla le e bohloko ene ntwe ke e sentike e thomile go ba bohloko ka around bo ma 6 e no re go tloga froko ntate ka kapa ga mphonel le thabo le be ke le thabile gore ke thabile ke bana ba mogadi ba ka ba ile go fetsa thuso thapelo tsa ka ke di ratela ke re morena tshwanela ke tshitse le tsona ke sa kgoneng go direla selo modimo wa dikwa matsetsa ke tshitse ke rapela ye nngwe ke re morena go ka tsena pelong tsa bana ba nna le bona ra ba le kamano le puelano le tlemagano e botse magareng ga rena e leng ke be ke rapedisha meshe be ke sa nagane gore bana ba botla ka ebile malema bona ga tshitla ke re marata bana ba ba geno ke a ba tseba shemo gore ke batho ba mohuta ma bana ba gaitse ga ba ka tshitla ba tshentšha ditaba ya ba rena re le batho ba babe ba go gore wa tsa keng ene ke be ke sara wa tsa nna mo go nentshele gore wa nthuthumedisha wa ntshosha a ke kwane le tshele mokgwa ka bophelong baka phele ke itšhapa ka pelo ka ka moka le gona le ke a roromela mo ke leng mo mokgwa gona e tlompina gore ke tle ke thome dilo tse dingwe tse e leng gore di koša botlhoko ene be ke sena ke gore ke di tsentšhe mokare bana ba ke a ba rata ke nyaka nna le bona e be gore we let bygones be bygones and then re tswele pele ka bophelo re tlemagane re buelane ka moya o mobotse o seneng tshele o seneng e ntwa ka mogare la ikusha sa mathomo mo bana ba ba sa boleleng nnete ke tabeng ya makhwa ka gae aga makhwa ka gae moroka bana ba mmatswalaka sa le ba boloka ke nna le mogala jwaka from ka ngwana mathomo wa go hlokofala ka mogare ga lapa leo ba bolokelo kae wa tsare gore ba bolokelo ka mo moroka taba e thomile mo age bana ba mmatswalaka gore mogalabe le mogekolo ge ke thoma moragonyana ka ikitla ba ka tikinyana o ile go ba le phapano between mogalabe le mogekolo ya ba gore mma o boela gae le bana ba gagwe mma ga a fitlha gae rapota be le batho ba ba dileng mo makgweng mo khabile a fitlha gae rapota a no bereka mengwaga mara a hloka bophelo ke ga e thobaleng so a senke o e ba le bophelo ga botse mo go goleng ga bona ka mola ditlaiša go se ba ileng ba ba ka gare ga tsona go goleng ga bona ke dula gaufi le bona ka bo batho bao le before ke tlo ratana le malome a bona ke tseba life ya bona go tloga mathomo ka mokgwa be ke ba rata le ka mokgwa
maloba ebile le mogala ba ka ba sa bolela polelong ke motho ke re nna mme o ile a ncancela a ntaya ke sa ba ka tseba le gore ke tlo tla ka lapeletse a bolela lentswe le ngare wa ka o ka re mosadi wa ka go tsang ke monno e ka ba wa pele go tsa go so tlaisha bana ba le ba lespete ka mogo ba tlaishegang ka gona okay e rile ga go le ka mogowe maloma bona o monyana go bona tlaishego ya bana ba gaitse diaga ya ba go roba nestene mola gae ba nestene na pile ke ga a botsa rangwana ya maloma bona o monyana because ke bona ba kwana gore beno ba mo go se wala wa ditšhelete ka gae ntate ka so ke ke tsena ke go thoma dilo morago mara ge ke no e tshwantšha gannyane ke nyetse ke monna o beile first born ka gabo so e beile first born ene a ba go disha ditšhuana moroka a ba go disha ditšhuana o ba ra ga e tswa magweng a fihla a fa gaitsedi ya ga mmago bana bao ba tšhe a re wena re ntšhiele ya go boela morago nna ka ga gešo ke gotse ka shopong langusha ene ke be ke sa tsena sekolo ka nako e o ba ra a itla gae mogala ba ka e tswa magweng ke mmotsa kere wa tseba le ena ke ditšile ena nakopela gampe tšhelete ga ke sa nyake ke re gona ke re nna se kwa mpha tšhelete ke gopela o tlhokomele bana ba mma nna ke tshale ka gešo batswadi ba ka ba ntlhokometse o ba ra ga a namela pese ka sontaga mantaga ge ke ya sekolong ke be ke tsena sekolong ra thoke mabake ke ya ka shopong mme a mpha tšhelete a go kera ke senya ke tšhelete ga ge next langusha ke sena ke tšhelete ga ge next ke wena ke gopela gore o fepe bana ba ge so bothata ile ya ba gona mo wa gore ke a bona ka gore ke dula le motho e leng gore ke ena ba fepa ba fa ditšhelete ya ba go tsoga diphele go sala a dula le ena a sa re tlhokomela wa reng ai tse ka moka ke no di kgotleletse ka ditlogela sengeke and sengeke ke nyaka le go di tswalela tshele le gannyane so ke boele tabeng ya stene maloma bona ka go bona maloma mma bona ka go bona ditlaishago ke ga bolela le o monyane o ke ga kwana le ena ka nako e gore a tšee bana ba ba gaitsediaga ba ye go dula ka kua ke go ya ga bona ka mole o dula ga bona ka mola tseneng sela nna be re tseba ile ga malome ka mole okay tšatši le lapile ke ra mogala jwa ka ke re go wena ke re ke sale sekolong ka nako wena sa bannyana ka re go wena ka re mma o tlogile a sene mong ke gopela re nyake stene re nyakele mma motse gore bana ba geno ba tle ba bele ga bo bona ka nako tse gašitše ba dula ka kua ga bo malome jale ka baka la gore ke nna be ke sa ratiwe ga botse ya re ge re nyaka stene sela go a tsoga ditšhele tša gore na se ga borena ka moo ga borena ke ka moo stene sele be ba sa senyake total stene sewe o ikibe ke agile 3 room mowe 3 room ewe ke re ge ke boa sekolong mabake ke lapile ke etla ka maoto ke rwala santa ka kiriba imotseleng ke ya ga motsola monna ka le mo magweng ke ya ga 3 room ela o no re ga a fitlha a boa magweng a kgotsa lebota le etla kua kana go ba ganeletse ka kua monna ka ba sa bereke ga botse a ba sa go le tšhelete ga botse motho a ba ne dipereko tse botsa ileng a ba le mahlatse ke maloma ba ke rangwana ba nake maloma bona o monyana so nka no re ka thokong ya ngwa a ke rate gore ke bolele batho ga ntse mara gore ke nyamisha gore ba isha tsheleng ene ba isha dilo gore a ke gore ke tsone mo go tsona mara gore ke kgone go tlhalosa dilo tse ke a gapeletsa ga gore ke tsone mo go tsona le motho wa ditšhelete so ga be ba rata ena kudu ka baka la gore ke ena ba bereka ga botse wa ka be ba sa monyake total ba go tšeana ba sorry mogatša malome a ge papa ke gopela re direng ka tsela e ke foa polelo ye nngwe ge ke sa ekwe gabotse le tla nkgakolola ke foa polelo ye nngwe ya gore o ka re ka mo bana ba ba dulang ka gona ga se ka ga bo bona ke ekwa gabotse le kwa gabotse ka mokgwa ileng ya diraga ka gona mathomong a se ka ga bo bona a se ka ga bo gabotse a se lapa la mma bona a botse a ke nya ke gore ke be ka mokgwa because ke feel better ke be ka mogatša malome go ya ka mokgwa le tsibileng taba ya stene sela ka gona se sepetšeng gabotse ga se sa mmago bana ba go ya ka mokgwa re tsibileng stene sela e be ile sa malome a rena o monnyane ke ena go nyaka stene sela a ja bana ba gaitsedi a ba dia ka mole and then go a fetša go e tla jwang gore e bonagale e le ka ga mmago bona mola senyakile ke malome a bona wa re ge go ya o maloma o bona o monnyane a tlotla ka polelo tšatši le leng a re o ile a rane le malome
o wa rena monga Stene a re go ena a re o Stene sala ke lefile sona o kana go se tšhentša ha bitša ka wena ya ga ene kana ko wa ke re le yena o mo magweng so motho a ba dula gae ga go le ke mogadi ba ka o mogolo yena mmago bana ba right e lokile ya kwagala gore a se ka ga bo bona kua mabitleng batho ba palla ke go ya mabitleng ba ye go bolela le bakhu ba ga bo bona ka baka la gore go thwe kua mabitleng motho mongwe le o mongwe a bolela kua mabitleng sera sa lapa la ga bolena se a lekwa ke mo o ileng wa eletša motlogolo wa go gore a se ka tlo a sa ya go phasa mabitleng a ye solo jwale le ile la e rarolla jwang taba ya gore sera se se sa tlo se sa kwa batho ba family ge ba phasa kua ka baka la gore le ka se tšhabe mabitla a bolena go fihlela go ra gore go ne le se le tshwanetseng le se dire le hloka thušo ya mohuta mang godimo ga seo Malome ntate ka kapa malome batsare tabe ka mogweleng ka gona ge be itšwelela e le mokgwa gore o ka re be go sa bolokega mola dirapeng jale puso ye e tlhokagalago go gore o nyakišišwe gore na ke moka go bolokegile na bahu ba ba robetše goba ga ba robala thobela aga ene ke kgopele go tsena ka gore ya bile nna ntho mathomo ntate ka kapa re le ra rile mola mabitšeng re sepela le ena o ne semaka se rileng ra se khwetša mola ra khwetša mabotlolo ana a difanta ra khwetša nkine le ena ya re makatša ntho ewe ene wa tsa re le sepete kgopela bolele nnete ntho gore ke re a ye solo malome ka kapa e be e le taba ya ge a ba re gona re badimo ba re a nyake ba bopapage goba o ba re ba bopapage ba monyaka ngwana o wa mmakatša because ke communicate le ena ka dilo tše ntši ke thusana le ena ka dilo tše ntši like today a ntatola because a nyaka tšantšo o ba sa tshwanela gore a nyake thušo ka go nyaka favor ya go tlompenta ka pente e ka because she knows very well gore a gone mo ke sa mo emeleng ke mo isa diolong a reka mašela ka mo isa kae ka mo eletša ntate ka kapa o rapela o ruta ke nna ke mmotsa ga a thomile tsona taba tše tsa gage tsa sedimo gore o tshwanetse o dire 1 2 3 ga a re ke re jampaonele ka pone ke mokgalemela a ke rate go fele mpotsa dipono ka founu because founu a yalo ka re theta ke moye mebemo e re ke tla re ge ke tlile gae ene gae ge re tlile ntate ka kapa le baagišane ba gage le ka ba botšiša re aya o tseba gabotse gore mehle ge nna re ile gae ge re fiša ka kua a gona o ile mothong wa gage la tseba nka thabela eng gone jwale le malome a ntheeleditše mowe le bana ba theeleditše le batho ba ga bota ba theeleditše bana ba e sa le ba bannyane ba hloka hlahlo ya lena jwale ka batswadi ba bona thobela e ka no ba e le mohlomongwe go kwa bopelo bohloko kapa go no gakanega kapa mohlomongwe go tsene sera magareng ga lena le bona gore le ba kwatele le se la thole sa nyaka go ba thuša jwale re kgopela gore ga re ga dilo ka moka ga tšona tše e leng gore ba di boletše mo le fila gore ga se dinnete ba le šitetše o ka re le ka no ba tšea jwale ka bana la ba swarela jwale ka bana and then lena jwale ka batswadi and then la thoma go ba tlatla gabotse ke le kwele gabotse le ile tabeng ya bakgo gore ba robetše ga ba robala le tlhoka tlatlo ke department ya moroka ke tloga ke na le bonnete bo bo felletšeng ba gore o tlo e dira ge e ka baga ba robala o tlo le robaletša bona ke sure number 2 re kgopela le se la kwatela bana ba ke ba bannyane ge ba ka kwatela ke lena le tlabe le ba romela strateng gore ba ye go phela maphelo a e leng gore le lena le tlo kwa bohloko go sasa
le ba swareleng le bona ba tla le swarela bophelo bo tswele pele mathata a leng ka mo lapeng ke kwa malapa a mararo mo ke kwa lapa la ka mo bana ba ba dulang ka gona ditaba di reng o ka re ga se ka ga bo bona ke ka ga bo bona ke kwa lapa la mogekolo mo ke kwa lapa la lena goba ke ka mo le dulang ka gona ka ga mogekolo aua ba re resha ke malapa mararo ke ka mo go leng ka mo ba dulago ka mo go sesi and then go bedi ke ka mo le goreng setenesela ge be senyakiwa ke le re senyaka la gore re tsoša lapa la mogekolo and then o tloga mo wege rena re be le re senyakela setene ka kua be re dula re re a emara ka mo ke ka re nna ke mogolo ga botse ga swanela ka mo go swanetse last born ke gopela no tsena ga nyane mo malome ga geno ke kae ke di ge re shu ke sa ke botšiša le stenen samma ga geno gore ke aka gae lapeng la mamago la batswadi ba gago ke kae ke kana ke line 11 ke mo go dulang ba aua go dula ma go dile motho lapa le lebile gona pele mahua e ba gona aua mahua a bile gona before lapa le lebile gona ka morago bano jala ka ge mogekolo ba hlaloša lebile gona lebile gore le be gona ke nako tsela o thoma go tsentša metlakase e le go kitima ga escom gore go kgone go kgwetsagala dipok tša motlakase wa tsera a re dire malome taba lena e nyaka lenanego ka moka e le ya lena ka gore re tlo le thuša re o tsena ka gare ga ditaba tše re seng ra di kwešiša gabotse number 1 ge mohu a bolokelwa lefelong le e seng ga gabo o tla hlabelwa diphoofolo lefelong le e seng la maleba and a go ne kgonagale gore a ka ya go robala boroko kua bolala bahu ba beiwang gona le ge re ka phetha ditaelo ra epolola ra dira eng a go ne gore o tla robala gobane tsela ya gage ya poloko o boloketse lapeng le le seng la maleba unless le ntšha bana ba stene le tšea stene sela le seria sa gabo lena then bahu ba tsebe gore ba boloketšwe ka gabo bona jwale e nyaka poledišano a ke tsebe malome ka kapa gore mmono o bona jwang go tlo re bela boima gore no ro roba tša bahu ke tse re roba tša bahu ga bo bona le kae a na bahu ba le tseba lapa leo na ke tsherišo a bele bolelago e tlo ra gore then rena re botšiše rena re kgopele tlhahlo le gore ndane le thušwe ke ya mohutamang ka gore bahu bao ge ba hlokofala ba tšwetše ka moo ka baka la re be ba dula ka moo ene ka kua e be e no ba letleme go sa dule motho ka moo nna mara ke lo tlhalefaditše seteleng go le gabotse gape nna ke no golantše seteleng malome go le gabotse ntlela ke gopela le igokeditše ka 2012 ge le tlo šatha ka baetowedile then wa se motho a lekile go dula ka mo eno ba kabelo o tloga moo be re sa dule gabotse ke ka fa gona le gae be re mara le ntse le gore ke motse go feleletse ka ntho nngwe le nngwe ene ebile le lenyalo la lena malome le diretse ka moo nke re nke le gore a se ga koko ka moo nke be le sa le diela ka moo le ka moo re dutse eno ra go gabotse go a kgaoga le re malome o rietse lenyalo kae gona ka moo ba reng a se ga bo bona ka moo nna re dulang ke ga bo bona a nke re ke be le gore a se ga bona ka moo ke ba re dietse lenyalo ka moo nna re reng ka gona gore re riele monyanya ka moo sa mathomo nka se direle monyanya ka steneng se nna ke se nyakileng ke re ke saka mola e le gore re nyakile motse setena ra re ka kua ke ka mo re ra go beang batswadi ka gona mara malome go mo nyaka le boleleng nnete le nna le batho ba bagolo go mo le go tlo rena re batho ba beta mo setšhabeng mola le gore le nna la tseba malome gore lo tse ke di bolelang ke di nnete
a ke gane mogatša malome mpoditse gore ke ye go dia ka ga e le gore ne ba phela bampotsa ba re ke tshwene ke badimo ba papaka ke ga tlompotsa ka sekolo ntho ke bolelang ka yona ya dirapeng ke ntwa sediling le mfoletse ka founu ya mmerekong malome le mpotsa gore mogatša malome o rome go nna gore ke mmoditse gore ke rometse ba pitšentse kgolo voice note ka le botsa ka re malome ke ba rometse le rome go nna la re why o ba romela voice note gape re o sheka go karaba malome gore ka sheke nna ntho le goreng ke a e bona ka mogae a le bone malome ka mogae ke a tlaišega ene la tseba le lena malome go tloga kgalentse ke le botsa gore ka gae a gone boroko alright a re direng so ka la bobedi ke kgopela re leloko ka moka le gatlhaneng go ne bothata mo go na le bothata malapa a mabedi santseng a beiwe gabotse go ne bothata ba ga go bajwa go ne mathata a dilo tša lena tša go se loke tša go se tsamaye gabotse ene nna ebile ne ke sa tla go dia tshele mo le ke sa tla go diane no ke nyakela pholo ene malome ga malome wa tseba ke ntho ke bolang ke re mo ga malome ke batho ba bagolo le mama ko thomile go lola a dula gona go go bona mama le a bua gae ba le mo mama ba re a tsoka ntlong ya ka RDP a ye go dula ka mothurung ya ka morago ya ba ekgisa ba re mama tlo affecta bana ka bolwetse ba le gore a ba tsebe le gore mama o bola keng bo mo ga malome ke batho ba bagolo a ba boleleng a go no re nka ka tlhake bolelelo tsa disepele ga batho ke ntho ke bolang ke le kabelo be ke tlang tshwantse a no ba gona mogatša malome le ntho ke e tsebang gore ke a le tseba mogatša malome aka kgwese le le go tontse o ra nka tloga gae go lekwa ke itlamo nna ebile le ke sa tlela lelo tseo mo ene nna tša gore ka mola go tlhokofetse bommang ka di-toyota nna ke di tsebe gape lelo tseo okay fine e ya toyota if mane maria o boloketswe maphotle why le bitlala le kwa ga bota ka mokgo le bolelang gore le barwele ka koloi ya lena la ba iša kwa maphotla mara le bitlala mane maria le kwa ga bota why le boloka maphotla le ona le ga bota e re go arabe papa ke nene tsa re ba swa kwa polele manyago o ba le kwa maphotla manyago ba le maphotla ke moka abazwa and then aba jutse go manyago a ke manyago a ya maphotla o ba dula ka mo ena go manyago dula ka mo tene se re bolelang ka sona se re nyakela go nyaka o tsoša lapa la ko kwa lena tene seo beno ba le ro o sa direge selo beno ba le ro ka ga le gore ka moka manyago ka moka ga bona le bo malumago be ba dula ka mo jwale ka ge pulele ila tswa ka ra khulwa lena le go maluma rena ile ga a tšia bana ba mma ba bja ka mola re bana ba sesi ba se ba tla ba a ba bja ka mo gape malome ge le go khutsi la go pela gore mane mare go metsi ke nna ga itse le ga tlhotlhokofala a re direng so tabe ya lena e ne dilo tše dintšhi kudu tše e leng gore di tliša ke ge re bolela tše dingwe re kgopela gore ka la bobedi nke re bušeng taba tše tša lena re tle re duleleng tsona dinnoši lenanego ka moka because go nyakega tharollo ka mokgwa moroka a bolelang ka gona gore bakhuba le ge ba ya go robatšwa ga bo bona e le kae mo ba go tsebelang kae so re a kgopela batswadi ba le ba rena re a kgopela re kgopela gore ka la bobedi re bueng ka taba tše tša lena re tle re beng le lena le nnoši mosegare bošego ka moka re lokišeng mathata a lena go tloga mathomong go fitla mafelelong re a dumelelana kere re a dumelelana ka mowe alright ba tropile re a leboga re kgopela le remeleng ka mola reception ka mona
right mo tsheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke masomepedihlano fela go itšwela go ere ya lesomete 25 minutes after the hour 11 o'clock lena go ke lena go la pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator ke tsamane professor Moremi mo re tsene lapeng la bobedi le e le go gore re tloga re dumela kudu gore re tla e gapa professor ke o ba dumediše o ba mogele semušo monga ka thobela a ke go tame malome ka kapa ke boe gape ke re ke dumediše batswadi ba rena mo le kae batswadi Thobela ntate Moremi a wa re gona ke ba ga mang ke ba ga Tšiane le ba ga Phasha ke ba Tšiane le ba ga Phasha nna ke ngwana Phasha o ke kgaetšedi o ke morodi all right le fegeleditše mang re no ba re tlile ka mathata ka mo lapeng e fa ngaka Moremi mathata wa tseba ke malome ka kapa ebile bokoko pele ba bolela maloba ke lata ke ngwana o mongwe o monnyane Dr. Moremi ke re le nna ko go botša ka mathata ya mo re bothateng bo bogolo ye ya mpotše mathata magagešo re kgoneng go le thuša Thobela ntate Moremi le ntate ka kapa le batheletši ba motse wa bolela mo ke ena Gladys Tšiane lefaseng la ga Tloporo ke ena thank you koko nna ke nna Sophie Tšiane age tate mogolo ke nna Isaac Phasha re a leboga ya ditaba go thoma go hlalosa mang age mang Thobela magagešo nna ke ngwaletše radio motse tsona pitšentše kgolo ka mathata a leng ka gara go lelapa ka mo re dulang a gone boroko re lala re sepelela ke selo ka mo godimo ga dintlo ene re ne le bothata ba gore ge re tsoga forogo re kry-e dimpša di re ka ketše jarata ka moka ge se dimpša ke dikatse ene re ne le gore nako ngwe ge re tsoga re kry-e go ne le meletse a ke tsebo re o tla re go epa eng then tšatši le lengwe re no kgona gore ge re tsoga re kry-e ba gašitše ka mogare ga jarata so re ne le bothata ba gore ka kua ga re kry-e diphedi ntate Moremi le kry-a diphedi tše di jwang diphedi di a fapana tšatši le lengwe e ba dinoga tšatši le lengwe e ba dimamantane tšatši le lengwe e ba ditšhita dingaka diphoofolo di a fapafapana tše ka moo ene bothata ba diphoofolo tše ge re ka di bona ra di bolaya bana ba ntsogela maatla go ne ngwana mo ntate Moremi ko gore o ne le bothata bo bogologologologolo bola senke ke bo bone sa le banna ke mathomo ke bo bona ngwana we ko gore o ne le gono ge re bolaile dilo tšeo a tsoge maatla a bolela a tseba keng awe then ga e wa mola bolele gore wa tseba gore ke wena a o ne mo tlo yang wena ene wena o tlo sokola bophelo ba gago ka moka kwa mangwano ngwana kwaka wena o tlo dula ka mogare a re diphika mo go fitlhelela thaka tša gago di tlo dula mo go botse wena o ne mo o yang tšatši le lengwe a nrela re ya wena re botlhale wena o tlo ntloša mo go monne o wa ka o ke monna ka ga go le mo ke yang mo ntate Moremi ke tlhakane le mathata ko gore wa tseba gore keng ngwana o ge ke bolela so ke le naba mo go yena a ke kgone go dula le yena ntate ka kapa o gopetse gore ke tle le yena so ngwana o ga ke mo kry-a ke kgone go mo tshwara so ene ngwanola o ne le ntho la gore ge ke se gona nako e ke tsamayang ka yona nkane gore shifty wa tsena a diretše a di dirang ka speed a direka a tswa tsamaya ge ke thoma ke re ke a tswa jalo ntše a ke mo kry-e ngwana o wa tse re ke nka ko gore o leveletse ene nna bana ba ka moka ba bašimane ba ba ne le problem kgolo le o wa mošimane a bute a bona ke ngwana o ba iperekela gabotse ke gopola ka
a ke sa gopola gore ke ka ngwaga mang a tlile lehung la ngwana rangwane o tlile ga botse ngwana a tlile go boloka ngwana rangwane o ile ga boela ko ba re mmereko fedile ee until gone jwale ngwana ko go rebile a di motsogela di re selo ya ba wa bobedi moshimane ke yena o wane le bothata o wa boraro le yena o ki le dikolong ke no kry-ile gore sekolong ene ngwana o la ba fele ba re ngwana ga a palelo ngwana ga botse bothata ba gage keng ke botsa ke ma-teacher ba reng go shetse ngwana and ntate moremi ka gae awa ke a go botsa le dijo ga di fe a di dule ke kgona go reka dijo ne mogekolo ke tlhatse kore tšhelete e felelele bona a ke kgone go tshwara tšhelete ke e bona yona nako mara gore tšhelete e feletse ka ya ke tsebe mara ke reka le tša go ja e felele mo tša go ja mara dijo tšeo ke go botsa gore ge e le di-15-25 a go sane le bupi a go sane le ge kara ko gore go tonya gore a senke o ka ra senke ke reka tša go ja ka moo le dula le ba bakae ka gae mama nna ka mogae ka mo ke dula le bana ba kae okay ba bakae o lebetse bana ba gago ga o tsebore o ne bana ba kae ke 5 ba ke dulang le bona 2 e dula go bona kua go mama ka ko mo ba toropong alright tswela pele bo sa bolela mang ke ona mathata a tlhakanang ene re ne le kgonagalwa gore tšatši le leng ge re robetse ge re phapa masogo re kry mabati a butu ge re thoma re phapa mara a botsišana gore ga botsegane go diregang gane goreng mabati a butswe ntate ka kapa go gore wa tsa re ke eng bophelo bo re tlhakana le bona shema se bona gore bile ba ntšhoša bana ngwana wa ka wa ngwanyana tšatši leng ke batho ba go no kry-a ba bolela ka di-whatsapp mašego ke no bona tšatši le leng a nanabelela re mama gape theeletše selo ka kwe selwa le dromo ya bupi ke kgokgokgokgo eng se kgelela bupi ge re thoma re laeta mabone a re bone selo ande nna ke ne problem ngwa gore ke tsoga ka 5 ke ya goletša bana mollo so metlhe ge ke tsoga ke no bona moruti o feta go kgabola gore ande le ge ke robetse so ke no re ke robetse so ke kgona gore ke no bona moruti o la gore ke phaphana a ke robane ntate ka kapa a ke robane ntate moremi awa lenaneo le lapitseng tše kgolo ge ke šalela ke le joina ke ge be le ka yona taba mohuto ya go hloka boroko ke theeletša pitšeng tše kgolo le sera se le gore se no dula tsa keng se itaola ka gare ga lelapa alright o dula le batswadi ka gae goba o dula o nnoši ke dula le bana ke tswele ka mogae ke ya go leboga koko lena bothata ke eng ka gae nna bothata ba ka ke bo bogolo ntate morena o reng o ka re tshoša wa napa wa re bothata ke bo bogolo ka baka la gore ane jaanong ke na le bana ba ba tshelelang ke firstborn ya kae so nna bana ba ka mokana ga bona ka moka ba dutse ke na le 5 ya bannyana le moshimanyana o mo-1 ka moka ba makgoeng ba dutse makgoeng ne ke dutse le bona ko ke bereka jwale o tlile mo le goreng ke ile ke le makgoeng ka tšhaiša ke koloi napile ka setlho ke sa kgona go bereka wa kosta gore ke boe ke tšee bana ba ba bona ke tle gae jwale mošimanyane o phela ena o bereka mo shopong a nyako o tseba le ka nna gore na ke a ja gore ke motho wa mohuta mang since ke tšhaiša ke koloi eo no ba ke dutse le tsona tlogolwana tšeo ka tšhelete tšeo tša modente a ke kgone go tseba rona ga botse molato keng ge ke sepela ba rawa bana ba ba na le dinyama ba nyaka go tlhapišiwa ba nyaka go išiwa dinokeng ntlo tša mohutong nna ne ke re ko sele ke fitlha makgoeng ka thula ke koloi o thuleng ke koloi ya ka ke koloi eo ya bolo rena pele ke ka ona mokgwa ke scrap o bona leloto la ka le sa kobe ba le loketse ditšhipi ba le napile ona molaka be bana ba ga go ga ba bereke ga ba nyalwe ga ba nyale ba nyalwa o mme nete ba seno ba ntšhetšwa mahadi napile ke moka ba dula 2 months 3 months wa pala okay
tate ke mogala ba lena ke abuti ya ka alright ka molapeng la motswadi ya ka le gona e no ba mathata a mantši nke re kwetsa ka gae go tate Ba re thobela. age Awa. Lebelela ko. Awa. Awa re tlile mo re tisa kena motlogolo. Nna ke nololla ka lapeng. Ka mo lapeng ne re le bana ba 11. Re šitse re le 3. Go ke kgaetšadi ya rena. Yo le rena kwanwa e kgoka magae. Kwa e no kwa se go total. Kore re ka re dia selo. Ha wa to kra mo steri jekile sa tore sa be ka mokgolo. A re na kwame. Ene sa bobedi nna mo ke robalang teng man ke lora ditokološi ya HU lens kore ke tlisha 2 days 3 days ke kgona go lora dilo tša go tshwana le tše ka se ke ka itse gore na go etsagalang ga bona tabakgolo ke yone e ya ke bona o ka re se se o emišitše letsogo ka ko ke sa boa ke re thobela ke tlile le nna ka mathata a ka mara ke be ke lebeletse le mathata ka mo ga bo mamaka lapa la ba mamaka be le ntshwenya kudu be ke tlhoka kudu mara ke fele ke re tšatši le leng ke tlo ba ka tshwara pitse tše kgolo ga go ne bophelo ka mo ga bo mamaka go bile bomalome ba ile ba robala stream line so ene le ka ga mamogolo a ka o ile a tlhokofalela ke ngwana wa ngwanyana a bereka ba a tla ga botse a etswa a tšhaišitše ga a fitlha a robala frogwe ba re ba swantse ba motsoše ba ra ye mmerekong ba kry-a go padile ya ba a buti le yena go no pala ya ba a buti gape le yena go a fetša go robetse mmabone stiri molaene ntatse moremo a gone bophelo bo malome ka moka le bona ba go fedile be go šetse tlhogo tše tharo ka gare ga lelapa la mokgekolo ene go ne bophelo a go kwanwe gore go ile ga malome gore o ile ga o mongwe o šetša lebeletse gore a moloi o lašo yena o tlile a ba phurule le mahlo go bontšha gore aowa o tlile go etsela gore o tlile go dira re no dula re bonana re le manaba alright ke kwa taba tša malapa a mararo ke la gago ke la mamago ke la ga bommago mogala ba gago kae nna ke de mogalabe sala no ntlogela koko mogalabe o kae robetse papa malome mokgekolo o kae a se ke bile ka leka a se ke bile ka leka a sanka ebile wa leka ikwa tate ga senkele no ba le mosadi aowa bana le na le bona ai a ke nabo no mara tate o e beile gore a sanka leka taba tšeo ya o sa dula ka lapeng la geno goba o tenyaketse la gago tate mogolo mo ye nako ke no nnaka nnete mo motseng fela so a se ka gešo e no be motseng ke itunela mo ka ga geno go dula ma aowa ga o dule motho ba leng kane o dula metseng mola o ne le ga geno go sa dule motho maipa ya go na le mathata a leng gona kgaitsedi sobela malome o dula metseng o ile ga boa toropong a dula le last born so bala la tseba gore ba nna mo ba dutšeng gona anke be ba thulana so be ba no dula ba thulana ka mehla le ka mehla jwale ba dira gore malome yena a re ka re ko mogolo a tšwe stan and then go šale last born wa bone so bale ke ge e le gore malome o ile a seno a swantse a tšwe stene ke ge a ya go nyaka mo a ka dulang gona mo motseng a dula ka moo ande ka mo a se ka moo se family a se selo ande ntho e nkwešang bohloko ntate ka kapa kore ka moo kore le wena go ka bona o tlano bo ba mašokišeng
ene re mo re kgopela re malome e ya ka gae wa tsa re go diregileng kwa morago go ebile le mmamogolo ausi wa mma o ile a ba gore o ile a bajwa a ya thasong ga a fitlha thasong ya ba taba tša gore ba ra one le malopo ra mothwasiša ba mothwasišitša gone molato ba mofilelo tša gage o tlile gae so o ile ga e tla le merwalo ya gage a boela ka lapeng la gage ba sa le dipolaseng ge ba fitlha ka kwa dipolaseng mokgekolo la robala ge a seno a robala mogala bola semthame a nyaka mmane a sekwane le bana go a tsoga ntho ge ba tsoga ntwa mola napile ke ge a ke re gale dipolaseng bo sene mešate ba tšea mešate ya kamo ba ile ba fitlha mošate wa rathoke ya ba taba gore ba ra wena mokgalabeng yakela bana ba stena o šale le mmane ba šera thotho bana ba le gore ba ile mogala bola go nyakela bana ba le stena senyake go nyakela bana ba le stena ya ba taba tša gore bana ba le ba roile merwalela ya mma bona ba tla itšitša ka gako kwa bona le tharanka jwale tharanke ela ka mo e sa le no dula a senke e tlhatsiwa senke re selo so bele bothata ba pheko tšeo tša ka moo re ile ra sepela ra dikošeng kae ge re tlhola ke mahu a stromline gore re nyoko tseba gore mahu a tlhola keng ka gara lelapa ya ba taba gore ge re fitlha ga ntate ga abutiaka ga re fitlha kwa abutiaka ile a mo hlola tabeo re sepetse koša senke ebile a ba bolediša ba lapa le o sala re ga fitlha re ke nyaka Johannes ke mang ka lapeng le ra mo tšore Johannes ke mošimane wa mafelelo gore a mmolediše le gore go tlhola eng a senke re mo tlhotse a senke a re bolediša total go fitlhelela tšatši le gore la mafelelo ke gopola re ile košeng a rela re lena ba ga phasha ke kgopela gore le tle košeng ka gae ke ya go phorola family and then le tle robetse le malome mokibelo ya ba sontaga phorola tšeo a gone taba koša ya tšwela pele malome ge ba sepela ba ya morago nna frogo ka mantaga ke no kwa ba tla ba ntsoša ba re e tla motho wa modimo tlo re bontšha gape malome a go ka mola ke malome ago ge ke thoma ke ya ka mola ke re banna malome ke a motsoša malome ke amen ka ena wa bane so bale dipheko tšeo ntate ka kapa ba boletše ka tšona ba re o ile a re tla le dipheko ba botša re tla le pheko tše ba tlile le tšona pheko tšeo o ile ka dilebe a ditšholla a topa pheko ye nngwe ka re ke like koko ya morula la e bona so ke ya a re la e bona kokwe ke leraponyana a re la e bona pheko a se pheko ntwe pheko ye bošego ya tsoga ye e fetoga sera ka gare ga motho di kae ditaola tša gona ditaola tšeo di gona mara go ra tate o le pheko tša ke re go nne le botša gore go kitimola pheko e fetoga sera and then lena le ile la dirang ga fetša go le botša so sala re rutla boa go rena a ra o ratla re botse gore dilo tše swantše ntwe pheko e swantše di berekwe bjang e sa le ya motlhola lena a senkela ka morago ntle le koša la tšea pheko tšela la kua la go kwa gore yena o reng re mokgekolo a bolela o ile a fetša go bolela ka tsona pheko tšeo a re o tla yena a re bitša and then ha seno a re bitša pheko tšeo di seng right tšewe yena o tlo di tšea wa kwa a o di latlhela ka nokeng o re ka mogae o kgone go ba le bophelo so re ile ge o tlo tlhale golela mošimanyana napile dilo tšele tša setlhoi sa tšwela pele ya bole gore le yena o thoma go tlhaela ke ona mathata wa motlhaetšeng napile dilo tšela ka moka tša jema lepheko tše ka ngwaga mankoko ke sa gopola ka gogolo mara segale a segale ke ga e tlantše a tlo re tlogela allright a gona bothata felo ba gešo ke ba ga manketse ba ga tšeane re tla le thuša tate o kgathile tema e kgolo moya gage o robale ka kgotso o robetše boroko bo bogolo re gona re tlo le thuša ekere re tlo le thuša le bana ba tate ba bang ba sa le gona re tlo le thuša mo tate e leng gore o fihlile gona o e gapagapile a re mo thušeng re tšwetše pele le yena moalong gona o tla bona tše dintše di botse di riega kere ke bona mama e mišitše letsogo ka moo jwale go ne le nngwe ya malome yaka o ile a ba le mosadi so ga e ba le mosadi ba tlogelana ge ba seno ba tlogelana mosadi o mogolo
ba gore mosadi o mogolo o itira o titlhomela mokhukhu wa gage koo a kry-a mmane a ba le mmane a ga le yena mo ntate Morena gantši a ba ditse ba dula gona ka mokgwa go a fitlha mo go e le gore go tla lehu la a fitlha so le ile ga le fitlha ba bolela gore gape ba le lehu le tlile jale re tlo bereka jwang ka baka la gore kua ga seng ko go begwe re ka se kgone gore re rwale mohu re mo ise kwa wa bona ba bolela ile bana ba motho ba re aowa a re tšee mohu ka re gone ba lešetse lehu le tlhagile ke dilo tša ka pele then go ka ba jwa mohu a go tswela kae ka lapeng la gabo a go robala le bommage go bile gona ka mokgwa ga ba le ditumelelwana ile ge swantse mohu a tle go tlo phethageta ba mohu too ba gana ka mohu ene mohu o feditše a robe ba mmoloketse kae ga mmane loding jwale ya ba taba gore ge ba fetša gona kana mokgwa ba mmoloketse ko malome o robetse ko jwale tabe ntate Moremi e tshwenya nna le gore ke batliše mo ke taba gore lapa le ke tlhoka boroko ka lona that's why ke gapeletše gore mabaka ke a ka mathata ke a tlhakantšhe le ya bona ka gore nakong ke fele ke dutse ke lela ke re lapa le ke kgale le nkoša bohloko mara ke re no fele ke dutse ka nakongwe ke re nakongwe le nna gore ke mohlomong dilo tša ka di seke di a ntokela mohlomong badimo ba ne le gore wena o tlo o bontšha batho tsela so e ba taba gore ka nakongwe go tlhakana le challenge ke taba gore ke tsona dilo tša mohutong so ba ga bomma ba khile lona lapeng le la ga bomma le nkwešitše bohloko ka baka la gore ke a bona gore ga gone bophelo a go gatelelwana gore selo go a lwešana go hlomana bjang a gone go ketelwana ene le bahu le bona šiba bona ba robelane streamline ene le ka morago ga kgobalwa mokgekolo re tlogetše ke masia streamline ka lapeng a re direng so ka moraga gore malome o monnyane a tlhokofale nkane malome a sa boela ka gae ka gore o ntšhitše ke gore o be a sa kwane le ola kere jwale ka gore ola o tlhokofetse lapa le šetse le nnoši nkane malome a sa tloge kua metseng ya batho a boele ka gae malome o re ke nyaka go o re ke rata go boela ka lapeng e fela mare dilo tše di sebe di a lokišwa tšeo a ke tsebe gore ke tlo re go boela ka kua di tlo topa nna gore jwang gape tate kua a dulang gona gone jwale o bona ditokološi tše tšhweu le tše ntsho jwale o kgotleletše tšeo tša ka mo motseng o ditokološi a tšhaba tša gabo kua gape tate o fetša gore o bona ditokološi jwale nkane o sa dikhutše tokološi tše tate o ye gae bothata o santseng le yona sekhwama se se leng ka mo gae ka mo sa ditaola seo bothata ke bona o jwale o tšhaba taola yela kua ka mare o bone tokološi tše tše tšhweu le tše ntsho ne tsona a wa di anketela mara taola tšela le tšona ke a le tšhaba ka gore kore gabotse tate ge ke go kwa gabotse koko ye e leng ka mola ditaoleng e fetogang sera e tsogang mošego e kotsi kudu go feta tokološi tše tše pedi tše nna nka se re kotsi ka gore yona anke e tsebele tše tšona ke a di bona ka matlho le tšona moroka go ka gopola gabotse kua moragonyana re bile le taba ye nngwe ya ka mo tresteng ka mo shi ya boa taba yela ya dimpopi ya dilo tše dintšhi tlhakatlhakano yela shi e buile ka gore go ne koko ka kua gae ka mogare ga mokotlana ditaola ye ebile e kore tšhabišang le mogalabo go ya ka gae so ke tlo boela ka mo go wena Moroka mathata a batho ba ke ka moka ga ona ge ke a theeleditše a tlo re sokodiša ka gore ke department tša gago ka moka ga ona o ka no tsena wane o bona gore o ka eala ka tsela mohutamang o bo o e ritele nna ke feditše re tla kopana ka labobedi alright tate mogolo a ke re o ne dipheko ka gageno di dutše di nnoši ke kgopela gore ka mokibelo o tle le tšona kua ga mmotong ke tlabe ke goroša ga bo mmotong re goroša kgaogelo ya kerem ke tloporo ebile ke tloporo gausi ya ke tloporo re goroša monne o mongwe wa go tshwenya thata kua ke monna gešo
ke no mmitša mogwera ke mmotong ke iša ena gae so ke bona o ka re e tlo ba gausu e tlo le savela go hlo ba re le anamela le a kae le tle le ditaola re tle re bone gore ditaola bothata bokae tše tate a dintšhitšeng re tšwele pele taba ditaola e fele e loke tate santše a be le mosadi ko mogolo mara santše a be le mosadi a go tlo re thuša gore a hlokofale re motšišetše mosadi a sekobo a sa monyakeng santše a nyake mosadi a sa mmone a mmone a mo kreye a mo tšea moagele gagage ke re tate mogolo awane ke lona ke taba gane le sa monyaka tate mogolo a wena tlhaile ka gore e tla nako kore ke palelwa jwale le tlo mofang ka gore o ka re šetse go padile aowa ne re ka kry-a o re le ena a kgoletseng o le ena go padile o padile aga nna ke re no thušana ka nako eo se o padile malome ka kapa nna ke a leboga mama re ya go leboga ne ke tlo thuša lapa la gago ke tlo thuša lapa la mama ke tlo thuša lapa le and then tše dintša dilo di tla tla ka morago ke ne nnete ya gore ke tlo leka go le thuša ke tlo leka ka maatla go le thuša ka mokgong ka kgonang maatla ke nao mara badimo ba tla re fa gona le lena le phase le bolele le medimo ya bolena gare ga seemo se le mo go sona go nyakega maatla a badimo gore re tswe ka gare ga mathata a kere kare le nna ke a bajwa mo ke le ka phela ga botse ntate more ke tlo go thuša mama ke ne le selo se sentse e le gore ka mo maleng ka mo si dutse ene ge ke robetse so se ya godimo so se yang kgama ene le saite le la ka le le ya hwa leki ene le e le hwile soke then ke join le loto le ke a le sa kgona go spela thota wa bona ro tla fetša o betha ke stroke ke fele ke mbolela ke ro ka re ke stroke so ke tla ri gore ke le thushe mama lena le bolele le bagala be ba ka gae le tlenkua ke tle ke le thushe age ka mokibelo magageshu re a leboga koša ibina tloporo ka mokibelo koša rena e te thomela furugu re no ba re no fela re tla ba ke ge go na le maku gausu goba ka ge le rena re le batho re agile le batho go kosa gore re attende tše dintša kua gae tša go swana le tsona tše ge batho ba robaletše ke batho difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 or le ka founela 072 133 6761 sontaga koša e ya kua ga gabo seanego ka mokopane makopantšha ditšhaba ke mo re ya go bina gona kowe mahwelereng re iša ntate seanego ke kgoši ya kua ba motseba o ne kgoro kua mahwelereng re tla be re le ka fao re tšišitše ntate seanego koša e tlile ga moremi ba le nyakang thušo le tšwelele bolela e sa le nako modimo a šegofatše batho modimo a re šegofatše ba gešo go ne ba bang malome ka kapa be ba nyaka mokgekolo ka kua falbanka ke kwele o ka re ba mo kry-ile fela ka manyami o ka re ba mo kry-ile a le metsing a ke tsebe mara ba family ke ne nnete gore ba tlatla ke no rela re ka re be re ba thuša ka kua gae ke ba botšišitše gore ba tlile mo moyeng ba re no ba tlile and then gantši ge ba kry-ile batho re bereka le bona ba re botša gore no re mo kry-ile mara re mo kry-ile ka gare ga metsi mara ke ne nnete gore family e tla tliša ditaba ka moka ka botlalo ke seke ka di bea fa ke no rela gore ba le ba thušang go nyaka ba tsebe ka lebaka la radio ya re thuša go nyaka batho ge ba timetše so ke lebogile kudu malome ka kapa tše ntšhi ba tla ba family ba tla ba di bega diphone number tša ga moremi difounu ke 071 398 1508 goba o ka founela 079 170 9862 re ya leboga dinomoro tše e leng gore motheletša ka romela bothata ba go tlapitšeng tše kgolo go tšona ke 076 071 2344 076
0712344 magageshu a re botsišane matsogo a go ja ka merogo ka kua